njhekanjhekisano wa xiviko xa president wu ya emahlweni epalamende. Mfumo wu tiyisisa leswaku masocha lava nga lova eDRC va ta lahliwa hi ndlela yo hlonipheka. Maka hina endzhaku ku tlhela hi hlangana eka mahungu ya Xitsonga ka SABC2. Mina vito ni Matimukhosi Ripereli. Swirho swa palamende va ya mahlweni na njhekanjhekisano wa mbulavulo wa president eka siku ra vumbirhi. Vandla ra DA ri hoyozile no amukela mbulavulo wa president Ramaphosa wa vhiki leri nga hela, kambe hi tlhelo swirho swa mabandla man'wana ku katsa EFF na MK Party va ri murhangeri wa tiko u tshamela ku endla switshembiso leswi nga fikeleliwiki. Va tlhela va koxa na leswaku president a tiyisa voko eka ku tirhana na nxungeto wa mfumo wa Amerika ehansi ka president Donald Trump. Muvulavuleri wa Umkhonto weSizwe Party Nhlamulo Ndlela u ri mbulavulo wa president wo vuyelela tanihi leswi a nge u tshembisa switshembiso leswi a nga swi tshembisa khale, kambe a hluleka ku swi fikelela. U vula leswaku maAfrika-Dzonga va faneriwa hi swo tala ku nga ri switshembiso ntsena. U ri swibedhlele swi ya emahlweni swiwa nakona vana va lova hi mavabyi lama ya tshungulekaka. Ndlela u engetele hi ku vula leswaku masocha ya SANDF eDRC ya fele ku sirhelela swilaveko swa mfumo. U hlamusela GNU tanihi mfumo lowu tsandzekeke. Mr. Ramaphosa's speech was filled with promises eerily similar to those made in 2024, 2023 and even earlier. Let us not be fooled by his eloquence. South Africans deserve more, Mr. President, than promises. They deserve results. We have listened to these commitments before, and yet the realities on the ground tell a different story. A story of betrayal, neglect, and failure. Xirho xa DA ePalamende Dean McPherson u vulavule hi ku humelela na ntirho wa GNU. U ri DA a yi pfumelelana na vukungundwana. U tlhele a ku vandla rakwe ri hoxe xandla swinene eka GNU tin'hweti ta nkombo leti nga hundza, no tlhela a ku va sungule vuswikoti byintshwa lebyi nga ta tiyisisa leswaku tiphurojeke ta mfumo ti fika emakumu. U ri vugevenga bya tithendara byi le kusuhi no hela. U engetele hi ku vula leswaku Afrika-Dzonga ri faneriwa hi leswinene. When the Democratic Alliance joined the Government of National Unity 7 months ago, I committed to turning South Africa into a construction site, to drive economic growth and job creation, and to use public assets for public good. What I found in the Department of Public Works and Infrastructure was an organization crippled by neglect, inefficiency, and overtaken by corruption. Morale was low, and its core mandate to build infrastructure, create jobs, and ensure public assets serve the people was failing. Kasi EFF va sola mbulavulo wa President Cyril Ramaphosa. Va ri minkarhi hinkwayo loko president a nyika mbulavulo, vanhu vo tala va tama va nga ri na mintirho loko ndhurho wa rihanyo wu ri karhi wu tlakuka. Mauto u tlhele a ku a swi kotekali ku herisa mpfumaleko wa mintirho ehansi ka vurhangeri bya President Cyril Ramaphosa. U ri timasipala ti le khombyeni. Year in, year out, Mr. Ramaphosa comes here and make promises without accounting for the promises he made the previous year. It's as if he's permanently on a reset button. And the sad thing is, every time he opens his mouth, more and more people become statistics of unemployment, of poverty, of rape and murder. Loko agimeta u vule leswaku ikhonomi ya tiko yi le ku weni. Mfumo wa Afrika-Dzonga u tiyisise leswaku 10 munhu wa masocha ya tiko lava nga dlawa eDRC va ta lahliwa hi ndlela yo xiximeka. Matsumbu ya masocha yi ta nyikeriwa mindyangu ya ka vona mundzuku egoveni ra masocha ra Swartcop ePitori. President Ramaphosa u bohe leswaku mijeko ya tiko yi hahiseliwa ehansi tanihi ndlela ya ku xixima masocha lamaya. Summit called for the immediate dispatch of ministers of defense, chiefs of defense, and troop contributing countries to DRC to ensure the summit DRC troops are safe and facilitate immediate repatriation of the deceased troops and those who are injured. Ku vuyisiwa ka mintsumbu ya swirho swa South African National Defence Force lava nga dlawa eDRC a ku taleriwe swiphiqo.
mhakankulu yo hlwela ka ku vuyisiwa ka mintsumbu a ku yimeriwe swikambelo swa xivangelo xa mafu. Afrika-Dzonga i xiphemu xa minhlangano yo tisa kurhula eDRC leyi katsaka SADC, SEMI-DRC, UN na MONUSCO. SEMI-DRC, comprising soldiers from Malawi, South Africa and Tanzania, was deployed in December 2023 to the eastern part of the DRC. Their main operating base was established in Sake, near the city of Goma, an area plagued by violence and instability for many years. The primary threat in this area comes from the rebel group that is alleged to be armed, supported, trained and accompanied by the Rwandan Defense Force. Nhlengeletano leyi hakuvaka kona ya varhangeri va SADC East African Community yi endle xikombelo xa leswaku ku vekiwa matlhari ehansi evutlhavadyambu bya tiko ra DRC ku sunguriwa minkanerisano yo tisa kurhula. The time for action is now. The lives of millions depends on our ability to navigate this complex and challenging situation with wisdom, clarity of mind, empathy for the millions whose lives and livelihoods have been plunged into uncertainty. Mfumo wa Afrika-Dzonga a wu tirhisana na UN ku tlherisela mintsumbu eka tiko ra rikwavo. Regrettably, on Monday, the 27th January 2025, several long-range mortar bombs were launched towards Goma Airport, with some landing in the South African National Defence Force base, leading to the loss of 3 additional South African National Defence Force soldiers. The families of the fallen heroes have already been notified, and plans are underway to repatriate the remains of our gallant soldiers back home to South Africa. Lo enkarhi wo tika eka mindyangu leyi nga loveriwa tanihi leswi va lavaka ku vona va lahla varhandziwa va vona. Ka ha ri na ku tlula 2.5 wa khale ka masocha ya APLA na umkhonto wesizwe lava vuxirho bya vona byi nga se tiyisisiwaka. Huvo ya ku lavisisa xidzi xa vuxirho bya minhlangano leyi a va yise xiviko xa vulavisisi bya vona ePalamende namuntlha. Xipano lexi xi simeke hi xikongomelo xa ku endla vulavisisi bya nhlayo na vuxirho eka minhlangano ya APLA na MK. Endlelo leri ri na malembe ri ri kona laha kwalomu ka 2,000 wa vaendli va swikombelo va yimeleke ku tiyisisiwa. Xipano xa komitinkulu ya khale ka swirho swa vuthu xi byele swirho swa Palamende leswaku xi hetisise endlelo leri eGauteng, Eastern Cape na le Limpopo, laha ku nga na ku tlula 20,000 wa swikombelo. KwaZulu-Natal na nhlayo ya le henhla ya mavito lama yimeleke ku tiyisisiwa. Mfumo wa Afrika-Dzonga wu na ku vuyeriwa ko hlaya eka khale ka masocha loku katsaka tiyindlu, vutshunguri, dyondzo ni penceni. Members and veterans, military veterans are suffering. We are putting the country at risk. Some of these military veterans are trained personnel. If they are to make any insurgents or mutiny, it can cost us as a nation. Let us sort them out with what they need to get. Some of our members here are inundated with concerns from military veterans. They get it from their cell phones, they are forwarded to me, their complaints, and I normally forward them to you. That's why we ask for contacts. And now, I would want us to take this work very serious. Vari swirho ni khale ka masocha va xaniseka hi le tlhelo tiko ri vekiwe ekhombyeni. Khoti ya Vumbiwa yi bakanye xikombelo xa khale ka musirheleli wa vaakatiko Busisiwe Mkhwebane. Mkhwebane a lave leswaku a pfumeleriwa ku endla appeal ehenhla ka xiboho xa Supreme Court of Appeal lexi nga yima no hlongoriwa ka yena. Khoti ya Vumbiwa yi bakanye xikombelo xa Mkhwebane hi xivangelo xa leswaku mhaka ya yena se yi fike makumu. Khoti yi ri mbuyelo wihi kumbe wihi eka appeal a wu nge pfuni nchumu. Mkhwebane u hlongoriwe lembe leri nga hela tanihi musirheleli wa vaakatiko endzhaku loko Palamende yi vote tano. Palamende yi yime na xibumabumelo xa ntshamo wa lavisisi bya Mkhwebane. Ntshamo wu kume leswaku a nga vululamelanga ku fambisa hofisi ya musirheleli wa vaakatiko. Malangute mahungu ya Xitsonga ka SABC. Vaaki va le Siyabuso eMpumalanga
va hlundzuke swinene no koxa leswaku maphorisa va teka magoza endzhaku xanisiwa ka Ndzumulo ya malembe manharhu hi swa masangu. N'wana u vuriwa ku va xanisiwe hi n'winyi wa xiphaza vhiki leri nga hundza. Mana wa n'wana u ri n'wana u vaviseke swinene no karhateka emoyeni endzhaku ka mhangu liya. Hambiswiritano vaaki va ndhawu liya va ri a va ha ri na ntshembo eka maphorisa tanihileswi va nga tsandzeka ku va pfuna eka timhangu to hlaya ta vugevenga. Sweswi va koxa leswaku mfumo wu nghenelela. Xitsundzuxo eka n'wina, SABC boheke ku susa swiphemu swo karhi swa hungu leri hikokwalaho ka marito ya ku hlekula ni ku vangela gome. Gome eka mana wa n'wana endzhaku ka mhangu leya tihanyiso ngasi. Ku hlambuluka ka muhehliwa emahlweni ka manana loyi naswona swi nyanyisa mbitsi. I'm sorry mama, it was a mistake. Ngithi how? A mistake ngewami umntwana. Athi I'm always washing pony. Mutswari u vilerisa hi matirhelo ya maphorisa ya Siyabuswa eka mafambiselo ya nandzu. Manana u ri maphorisa va tsandzeka ku endla vulavisisi hambileswi ku nga ni xiviko xa swa vutshunguri mayelana na ku xanisiwa ka n'wana. Sweswi u lava leswaku nandzu u hundzeriwe eka xitichi xin'wana xa maphorisa. Into leyo isilimaze khulu njengoba siboma bomphakathi weSiyabuswa ngoba akuna muntu owesifazana odeserve ukudlunguliwa especially nakumntwana omncane. As South African women or the community of Siyabuswa, we are very sad to hear that the guy now is out of bail. Apparently it's 1,000 rand bail, and the police are saying they don't have enough investigation or evidence. Swatetani maphorisa ya le Mpumalanga na huvo ya vuchuchisi kumbe NPA va ale ku angula ehenhleni ka mhaka leyi. Va vula leswaku vulavisisi byi karhi ku yisa emahlweni. Hambi switetano nandzu u hundzeriwe ni le ka nhloko ya vuchuchisi eMpumalanga ku teka xiboho. Tihosi ta muganga ya le Limpopo na le Eastern Cape va mache va ya tihofisini ta ndzawulo ya timhaka ta swa ndhavuko ePolokwane. Va koxa leswaku mfumo wu lulamisa swiphiqo leswi nga kona eka timhaka ta misava. Vandabezitha va koxa na leswaku mfumo wu va tekela enhlokweni tanihileswi va nga na switifiketi swa vuhosi. Kwalomu ka tihosi ta 11 ta Vatsonga Machangana ni Maxhosa va lava mfumo wu lulamisa ku pfumaleka ka vululami bya nkarhi lowu nga hundza. Va vula leswaku khale ka mfumo wa xihlawuhlawu wu va tekele misava ya vona hi malembe ya va 1950 laha van'wana va vona va nga tekeriwa ni vuhosi. Kambe lava a va fambisana ni mfumo wa xihlawuhlawu wa nkarhi wolowo va vekiwa ku va tihosi. Tihosi tin'wana ta le ka mfumo wa xivongo wa Khakhala na Maswanganyi eGiyani vari va nyikiwe switifiketi swo va vuhosi bya vona byi tekeriwa enhlokweni hi mpfhuka ka 2021 kambe a va tekeriwa enhlokweni ximfumo ni namuntlha. Tela hi ku rila hi timhaka ta vuhosi bya hina a hi kumi swilo leswi swi fanele swi kuma hi tihosi. Mina va ntshembise ku ni veka hi ti 2 ta July 2021 mara a swi zangi swi humelela sweswo. Loko hi va vutisa va te ku na COVID. Maji wu nghenile ni hi tihosi tin'wana ta Maxhosa va lava mfumo wu tlherisela misava eka tihosi. Ngoku ke size kwi issue ye land referendum sithi makubuyiswe lonto because i-politicians azithethi lonto ziyayazi ikhona kwi constitution ya South Africa okanye kwimigwaqo nkqubo. Vaaki van'wana va nghenele ku seketela varhangeri va vona. Noma ka Dzumerida hi xirili xa vuhosi ya ka hina loko swilo swi nga fambi ku nga fambi nchumu a tekeriwa ku misava ya yena un'wana na un'wanyana tindhena to nghena ti koka switandi ti tlhela ti teka mali yena karhi a nga tivi nchumu. Se za hi ya n'wi ripotela hi ku heyi wa hela ba pfuki tshama. Mfumo wa Limpopo wu ri ku na kwalomu ka 500 wa swivilelo swa tihosi. Mfumo wu simeke komiti yo endla vulavisisi. So u khopetse Limpopo House of Traditional and Cohesion Leadership ore ba ba thuse ka o lebella di case tse ding hona tse di tshetseng ba tlo draw le committee mo Premier Dr. Ramathu ba khopetse ore ba ba ne mabitso a batho ba o tswa ka the House of Traditional Leaders Cohesion Leadership
gore ba tswele pele le go dira gore komiti e bereke. Tihosi hi le tlhelo ti lava leswaku President Cyril Ramaphosa a hatlisisa ku sungula ku tirha ka nawu wa ku tekiwa ka misava ku tiyisisa leswaku misava yi tlheriseriwa eka vinyi va yona lava faneleke. Bandla ra ANC eNorthwest ri lava leswaku masipala wa Ditlubutla eLichtenburg wu herisiwa. Xiboho lexi tekiwe eka nhlengeletano ya timasipala exifundzeninkulu lexiya. Masipala lowuya wu le hansi ka vulawuri bya mfumo wa xifundzakulu xa Northwest. Eka malembe lama nga hundza, masipala wa Ditsobotla wu ve na swiphiqo swo tala swa tipolitiki ni mafambiselo leswi nga kavanyeta mphakelo wa vukorhokeri. Ku nghenela ka mfumo wa xifundzakulu eka ku tlula malembe ya 10 xi tsandzile ku ta na swintshuxo eka swiphiqo leswi nga kona. Swiviko swa tikota swa malembe ximali 2010-2011 ku fika eka 2020-2021 swi komba leswaku masipala a wu tirhanga kahle. Vandla ra ANC ri ri makungu yo pfuxa masipala ku ya hi vumbiwa a ya tswalanga mihandzu. The only thing that we are left with, which we are still considering, it's the entire dissolution of Ditsobotla, not as a municipality, but in terms of demarcation, so that we get rid of that type of municipality, because it's not working for us, it's not working for our people, but it's not a final decision. This is something that we are still continuing. Loko makungu ANC yo pasa, kungokiswa ka masipala sta sungula lembe leri taka. If these last ones, these interventions do not work out, post 2026, we are now looking at getting rid of that municipality altogether and merge it with other municipalities. Mavandla yo kaneta a va pfumelelani na xona xiboho xo ngokisa masipala. Vari ta tikisa timasipala leti na tona ti nga ku tikeriweni. Only way to solve the structural problems within the Ditsobotla local municipality is to ensure that national government intervenes under Section 1397, that a funded financial recovery plan is implemented, that a forensic financial audit is conducted. We feel strongly that that won't be a tangible solution. Actually, it's going to create more problems even to other municipalities that will now have to inherit Ditsobotla. Hambiswiritano, vaaki van'wana va xi amukela xiboho xo ngokisa masipala. Vari se ikhale va karhi va tiyisela ku tikeriwa. Ngolo masipala rona o thubege go tseiwe batho ba rona ba re welang ka mo masipaleng wa Ditsobotla bogolo re wele ko masipaleng wa Mafikeng or re isiwe somewhere, because ha re bone next year ba ditsela dintsi ano. Loko ANC yo pasa ku ngokisa masipala wa Ditsobotla ku ta ri sungula eka matimu xifundzakulu ku va masipala yi hlanganisa na tin'wana andzaka loko yi hluleke ku fikelela swilaveko. Randi bebukile ku pimanisiwa na timali ta matiko misava. Nxavo wa dollar 18.52 cents, pound 22.96 cents, euro 19.16 cents, kasi pula ya Botswana 1.32 cents. Mikavelo ka JSE yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku $2,894 ounce, platinum $989 ounce. Shaba oil imbisi $75.88 hi mphongolo. Emakumi ya mahungu ya namuntlha na vhiki leri tsitsi balo ta landzela na maxelo endzhaka mavhengele. Mina vito ni Mati Mukhoza ri perile. Riperile elso xiyimo xa maxelo xi tshamisekile eka madyambu ya namuntlha ku langutiwa mpfula na moya eka tindhawu to hambanahambana ta tiko. Hi languta exifundzeninkulu xa Limpopo, hi languta kwale n'walungu kona ku langutiwa mpfula yi nga ha va ka kona, kasi loko yi helela ku ta va ku ri mpfula. Loko hi languta exifundzeninkulu xa Gauteng, kasi loko hi ya exifundzeninkulu xa le Eastern kona ku ta va ku ri mpfula ku katsa na xifundzeninkulu xa le Free State na le Northern Cape leyi nga kwalomu ka 60%. Kasi loko hi languta ka siku ra mundzuku kona timpfula ta ha langutira ku yisa emahlweni exifundzeninkulu xa Limpopo, Mpumalanga ku katsa na le KwaZulu-Natal hi languta na xifundzeninkulu xa Free State laha timpfula ti nga ta va karhi ti yisa emahlweni. Kasi loko languta swilemukisi kusuka eka vavumbi va maxelo u nga ha langutela moya lowu nga va ka kona exifundzeninkulu xa Northern Cape, kasi loko u languta ndhawu tin'wana ta tiko ku ta ve ku ri ni maxelo mo saseka. Kasi swilemukiso eka siku ra mundzuku swa ha ri kona hi languta exifundzeninkulu xa Mpumalanga, KwaZulu-Natal ku katsa na xifundzeninkulu xa Free State u nga ha langutela mpfula ya tilo. Kasi loko u ya u languta exifundzeninkulu xa Northern Cape kona u nga ha langutela ritshwa leri nga va kona hikokwalaho ka
moya lowu nga ta va u ri kona kasi loko hi languta maxelo ya temperature u nga ha langutela ku hisa loko languta maximum exifundzeninkulu xa Limpopo Phalaborwa yi ta ve kwalomu ka 22 Musina yona yi ta ve yi tsutsuma kwalomu ka 22 kasi loko ta Polokwane yona yi ta ve ri ka 17 kasi languta eGauteng Joni yi ta ve i ri kwalomu ka 16 kasi Pitori yona yi ta ve yi famba kwalomu ka 17 eMahikeng kona loko languta ve kwalomu ka 18 kasi loko languta eBloemfontein kona yi ta ve ri kwalomu ka 17 loko ya eKwaZulu-Natal kona u nga languta eDurban yi ta ve ri kwalomu Port Jones yi ta ve ri kwalomu ka 21 kasi languta minimum eka siku ra mundzuku kona u nga languta Phalaborwa yona yi ta ve ri kwalomu ka 31 kasi loko u languta eMelo yi ta ve ri ka 27 Ladysmith yi ta ve yi famba kwalomu ka 31 kasi loko u languta Bethlehem yi ta ve ri ka 28 Bloemfontein yi ta ve yi famba kwalomu ka 30 Komani yona yi ta ve ri ka 25 kasi Mthatha yi ta ve ri ka 24 yi languta East London yona yi ta ve ri ka 26 kasi loko u languta Alexander Bay yona yi ta ve ri kwalomu ka 36 lawa a ku ri maxelo lama nga ma khomela wona eka madyambu ya namuntlha ra perile